punrenan ko tumibet siya kuna manaurin. Punrenaan ko tumibet siya kuna manaurin. Amak lan bukan Efesos sabon roh wakisin lumu. Aur eu itala bekis ebe walinalong langon afal falet asukul seni lan fason iwe abasa. Ready bebet kot aramasalo ewe ponen manawese muchlon uru. Ready bebet kot aramasalo ewe ponen manaw ese much lan uru. Fason iwe ini sama swan boron Alex Elias. Kirisau Zangapur Son Kawa Keitin Hewe Kawisen Atet Teri Aceh Fanson Ubah Kom Kapong Erikit Meisin Saudeng Sapan Tufangan Don Eiderian Seri Samat Kawe Puit Awa Feito Seri Fariat Non Nomwin Tori Padinat Kawe Fefirat Neut Pantori Kit Kawe Tuan Perea Don Internat Samon Sisa Sapa Pan Kira Mwede Kapong and Kami Medicine Happy Easter and Kami Medicine Kirisau Tabur Ngadi Kot Rentu Vecine Fanson Rentek Umamatun Kot Yei Itarapan Ate Tietifangan Rentek Umamatun Kot Siakin Amarau Nongorongon Kapasan Kot Main Nom Don Pukon Ephesus Sopan Ru Kini-kinin Ate Kaya Usin Metra Akira Gadi Posipua Ipa Mariat Kaya Fangaron Rentek Umamat Kot Aramasara Ewe Ponan Manawasamut Non Uru Rentek Umamat Ewe Umamatun Kot Pusin Kota Aramasara Ika Puerara Ewe Ponan Manawasamut Ika Ponan Nasara Non Uru Yei Metsipa Arongat Poporau Son Rapan Akira Ngerikit Ekot Fukisinan Maklun Pukan Madu Ika Mateu Sabun Eu Poputao no Kusin Eu Torre Kusin on Mefisu Awato Hone Sakurun non Damikana Paipan Naman sisapanan dari Wadu ku ngawataki amat dukuru era poraus Karau kusin ra poraus sun urwon an sisas kawadeo Poputaseni Abraham feito tori Yosef Puduan Mariawe Ewa adu nadu Ajo Samuel Jesus. Isap kilay met awa mefi depan awakan nanda dia kanau kisin. Ngai pa kapasen net depan ikan seratau na kanau kisin. Wamin Jepang. Isa already ika usapan papai tiai po andari Ramas sama ramas feitu tori Jesus au putu. Marei usunita nge esa paro raujan. Nge isap fiti tipe. Payei tiban kot apan ata emani ko so makpun. Rapapan warong non paiban. Pue poron nom don fanson. Pue mior popun mior aujan. Kiri so pui kanai
siwari pan nanangan safari ekanau kisin ika ekiakin ekanau kisin ra aporausa uruoton an Jesus kawadeo seri Abraham feito tori Joseph madukun uruon Jesus amak non bukan matu amak keitu aparor ena uruo Lukas apan makkeitu parisin takei pan atet terin ekawaramas may nom non kinin kan lainin an ato samon Jesus uputu non farifan ekistrak sokoran pun Lukas a uruon an Jesus kodeo nga fina tori atam nga an matuei uruoni Jesus atat mututuon Abraham ya sa paroro susukan na pun ngai me du ku po awas siria tu pusin pai para faton tetterin feiton lainen ekararamas ira nomlon uruon leoton an Jesus kawadeo Wira met wa mo chen sipo nan nagari don ate fanson ikai ewe umemet tin kot a fispun kota pusin pan pueroro aramasoro ano ponon marau semut non urwo wa yesipo satoni sipo nan nagari urwo met mo autsen urwo met nomotan urwo me ora kota ramas sabin kan papa iti urwo family tree urwo ton at kewe deo amin kan autsen meret pan tomang ai semua pada ki autsen pan met nomotani posirei ai kewe deo non nomun son sus no de fan son ye eu mato tamin au tsangadir rapo we ti rapo sirei uruotor yawe rafe to meyan arkawe deo nom ramin au tsani rapo sirei feiton tori ira nom pun mi panor popun para au tsan awe cek kasi patsaman safari ewe fanson John Israel ra to sedi sip fana monian Moses por pa feilangan ni fanion pon kanan ewe kota pon po au feila ia pina fanioni lepan ra to dong don kinin kanan ekwe ngon maru aidangan Israel nen Jakob kowe adian ra angai inetir kinir non ewe fadian kanan tinon te kewa aidangan Levi esor kinir apan afat met popun fedu apan autangri uranian ton sus no do fanso esaptek fedu ngeko pisek mi autaya matot mi dewo tomeren family murmurir ko ramin autiani pira inheritance ina metropo way kamotilo rakan pan sikasiri ikapo yei oroton seni ai ko dewo eu feru ika eu pisek mi autiaya ngapan feri tei wami para autiani ina menne uruoton tetterina ramaslon ekiekin tronsus amin autiaya pa a feituon ko tetterin na ye menera para autiani uruo amin lomot amin autiaya a subsequent inheritance metra angai seni arkadeo ngapan angangan wisher metra feferi non nomon lerier para wewe non ewe fanson muren fikir Anton Israel ra non nom fandamanian Babylon lepan ra yorarir ton Babylon ra atai no Jerusalem ewe telinim way aramas werdo non Babylon
nom non fitayer ra liudi ti Israel pan fanan ko te mona mu te te por pode diwin ra pan moten fer se fadi ar koe eredi eu medeir po anga ngari kot fen ngari kot apa cekira se fadi angangan asamodu kot worship apan kafin po ekoe cek eidangan lifai ir po profini rupa ada tete po em murmuren lifai ye pun aya tu fitin fer ya angangan worship angangan non iman fen esa panur eman non ekoe aidang ika tetten medukun ainangan lifai rupa wisan feri ekoangan worship angangan apun tete asor angangan programan non worship ren ked emani ked memet kana mention ewe ainangan lifai rupoyari iwa ina pan agutian nomotan ewa fat tetedir ya kafe to meya mendi urwo kafe to seri paka pan wewe iti angangan wisam non fanson ina minne non at akanari urwon aramasan Israel pagitani rimi ani papan pakit eu muijan aramas simi finmaren kot epa naun kot aramas sokoro seri kini aramas mensin ye mina rapat sika sinena kiek pa urwoton murmurin Abraham ir aramas rimi feyat aramas rimi finmaren kot ramin timuru urwo irapo pun ikamo po naur kawe aduan rupa pupudu pan kutang dircek etier epa pan ton Israel cek ton sus rasap pupudu dukun ewe muit irmi duku rimi sirepa ir ton feyat merenkot esetak nomlon ar praktis erani po yeusun nge rapor kun wadong don enduk anom don endukun Moses sama kei fenitana ko ton Israel Deuteronomy sopon reamelingo afat tanay aduk po ika eman adiwan a pupudu nge a merong esogor naun murmuren puinewe pancak puriani puriadoi po ewa ayemaden uputu nge po et yo po murmuren puinewe a mero iusun tungun ar tumuru po urwon aramasan Israel ika arkodeo epa timun esap mororo iwa iusun apa po ikamo ngang esorai papai po alani urwo bimak lon paipal isa para utani nga meren tronsus eu matot mi fokun papai di fokunani sikasikan pecekuran depan rupahan dari nga atetelin cak aramas no day feitu iramu ikapatam ngaramin fokun papai sor cipang rer ramin autani tetelin urwo na ramas fanitana kanawe mo popon sa apa sa iramin ne donace nesen kiriso tabur renot kawe so amman ra amman ngit kitpo sipo torong rone kayan autan urwo peye kapan pemiya ewe umematun kot non tak an kot umet a aramasara ika afatara perara ewe ponnan manaw semut ponnan ngasara ewe mitak to seni nom depan eko popular ramasra tibis anda sorap ngari kot kota wa an pon epor emanton amaro ewe pon an kot ponnon ngasara ponnon amanawakit may monomonna kirisyo ponnon kiyak sipo porauson kasafan porauson a puerano aramasara ewe ponnon manaw sembut ikapo po yeusun autian nomotan urwo teterin aramas ren ekwe aramasan Israel John Israel
Epo met longotan ngeri kichikarai. Kichikarai. Ki John Tuk. John Nomwin John Perea. Esa paror mo kini ngeri ekko John sus no do fanson irmi autiani uru. Ngapota si papan autiani. Pota papan nomot ngadikit. May autiani. May nomot. Mempuan at si pan nagari met autian manomotan ngadikit. Wa macam si pa nagari rom. Eduka sap medicine ekkei tetenden aramas. Mi pere te apo urwon an Jesus kawadeo seni eperiam feito tori Joseph. Maria ra nera tu Jesus. Ekkei aramas ra kafin ikara awan po iru po mason ewe lain me feito fish uputuan ewe tona manau Jesus at samon at tona manau. Ekot aramas ika epui aramas usun cekit naman mi orar lipaket mi pan orar lipakengau naman sisapan ani kapasais ngapatai rekafin pa ira pa mason ewe lain nangadi Abraham apa naman mi itafura non kot ai teri samarapan ton dukuruk mensin ngamaman ana po iteri samarapan ton dukuruk mensin eman aramas efeito seria family remi fengani aluman pan eman aramas mei chofona ikaw po temino fanson Abraham serara fenna isip pokita na nukus po tani si rupa awatara ikarapanan nagani seranga amin liya murunda purian yeminna akota po sipare tofora siparanga en sera sa puriai en sak fefilai eman aramas mi nukus atofona eperiam lipan asire po kota pon ngari po en kapasamarapan ton dikrik mesin ngai po feri soruk muitan aramas po tombang usuntak piana rosetika fun onlang tombang ranom don yerin cindap resapan neuran awur tipa maramar epotrian podiutaan kotpon meipung puipa murmuren tombang aramas awur tipa maramar yemina para fisigeri ngepode amerora minne mi kotren kot put sera awur eman daun corang tan ekar raiki kita naman kapore nomre ne ekar pun epo fis murmurum apo dia temet kota pon iwa afis pu periama nomre ne ekar ada do dia man trai tangani Ismail Abraham man non kot mi tafura ai teni saman ton dikruk mensin jadi pansanda ngani pai mi pere te apo pada man mi oran di pekingau usun cekit afik tuane kuetetten eman meman kuetetten mi panon lainen family and Jesus pai pada apa pere te arli pekingau ngani tafit apa pe man mi fokun lelu kan kot mi fokun kan ngari kot ka arab ngari kot fanson mensin sa sire tu porosan David peman mi atai penen pupuru di para kira patsipa na pacenia gari irma raman ra tipe ofengan pada atai met kota fan apini puina pungen bepenen pupudu esap cek non nai titin ngapan sopo rapun apan turnon tipisin
niro aramas pa niro urea puran patsi pa ina mo ika sepusin niro ren beku ika pekki nga an ko kokot medicine afisiate apa urea e pa mero afat porosan don paipan apan perete depan tafita mero neudu Salomon king an Israel parusuntet eman aramas mi fokun mocan asamoru ko tongai ko abo nga fampan titungori ko nga ko tapat periode ariotik murmur tontet apan puero andi pueking ngau pupuru de ke Israel pai para perete apo fupuku 700 puruan kapat ngadi udu puruan udu puku uku kunsak puruan atong bang seni ton perean atong nomin engar David eman man mi fokun arab ngari kot ngaya pan poe mi pan oran di poe kingau Salomon di pan Salomon amero apan oreman daun repoam apan sorap an uputul no nei lain par sotoriane pa manawan mi pung man masangkot sa par siri porau sana par fat po ye ewe man kingan suda rongo ni aururan seni seref adiwan esap tiana aururan seni ko mi mukoro mi merit sa siri porau san pa non fanson mun king repoam kinikin mun Israel power mun suda our mun efang Israel apan or raman king rapo putare ammo dia kewe mu kinikin sefang feito muren ropeam sapan rong sum porosan neudo apia parina chakusin par eman king sora pa kafir pepon inline nonoi urwon at samon apan poenon manawan pan manawan ngau esya ferimet mi pung pan masangko apan emmoni ngawa tron suta no ro fanson esin tek pare ko tetteriton king ekkewe urwon sises mammantafit esapir king senia priam feito ekkewe ngor marari tetten esap king irjet ordinary aramas nga puputa seni tafit afit ton tetteri kora tapotomrun rajak made up so na madam king mejak pan poe arko supang arko poe kengau naman dapat tamat fan sonar sibop aporosa eman man ke di poe kengau nga in general ira poras kapaseis nga patajak rakkafil purpo toni a line rapoton murmuren ika lewoton sises ngina irmi pan di poe kengau non manawe esetek panon liosun ika manawan ekkemuan nga an matu uroni ka porosa uro apan fudi ekot fefin esap fefin iter sera ika rael ika lia ekoe fefin mei paiter non paipon paramin fokun nuokusko ngai ekot fefin manawang ngau anio put manawer ngai ramo matiu apa fokun warong popa mason urwo potetterin ekoe lewoton at samon sises non ace lesen apo porosan eman fefintan tamar puliwan naun suta eman adiwan era pun amin manawang ngawe adiwan amero sor naun yue puinue kekud apan purwedi separor naun
pukitan ei wewe suuta se mero ai kikiga naman mi fanani mama we fefin ngai pode tino roren pusin derian a tino ro ewe fefira fin no ren derian emat fin keran a pode kikite pun esor naud e pode fet ye mina feri raprapan pon foute foutan po foutan ko sukun fefin mingau kan ame me di sir feritan ferfering di pana feri apa servan por podia tufangan ma suta saman puriwadu wa afis po apa ordaur rafan dau di ruaban di pana apa pai poraus pondonar feri suta sisire sik iwe puriwan dauru setek wate ke posu pandang dia ke sokun luka fuf ke sokun eri kengau mi panon panawan fefin ngira wa pan patsadong don lisin ka tetenden lainen ewe masaya ana pubutu sahabat sireusun porausan ewe fefin ese paitan lon at sipo side porausan ika pai panai tinga di fefin nge eman fin di show raya inamo ese unus porausan lon pai ban nge ina cek met pai para apa sa eko tron sipai tron operi ewe fadiwan kenan ra tolong dan cergo rawaneti iman fefin aitani po iman eman fin le show nginamo apan patsadong don etetten sapan kura porosan Ruth naman porosan Ruth sa sile po esepa fefering kawan non an non nom I neun Naomi puna puderi non Naomi man I ewe fefin fin Moab nga mo tsena pode likutara ramasan likutara neun kot pode fiti Naomi pan fit patsadong don family an Naomi ani an kot aramasani aramasan nga eutek Ruth eman fin Moab ma Hamon ekwe ruo leni minne irmi adi mamau kot may aside kanina nakaramas pun ausap pupuru don ekkei leni uruoton ekkei ruo leni Amon ma Moab rapan feito seni murmuren ewe man Lot neun puin eperiam sa sida tu porosan podipan neun kereman fapun esor naur rapan audi sakau pe pasakawara rapan torong ren ekkei reman fapun rapusin naudemon eiban Lot saberu murmuren naman afisiata Moab pan murmuren naman afisiata iwa fin Ruth fin Moab eiramo may sokora murmuren ika feiton ngapan pat itan non tetteren uruon Jesus may panor kana fefin mi pan mak iter ika busipa tumuru andani porauser pan porosen set fefin ese usunitang ese mas ngadi arpon nomdon tetteren familian atona mano seni tetteren man etiotion fefin meita or ka pueno ardi puekingau iwe ina enak kapaseis pata po Jesus ika kot eferi po uroton an Jesus kodeo
po kot aramas minne sakura sarong proser permiat ngemi pan orar di po kingau naman kot mi fan di po kingau ngau manawir ngrafan tira radi kurik non kot usun reap ngemi fan panore kot fanir tron sirei kot memerte don arwewi ti kot ngara tokkora resetan autiari kot non manawir ikara masoan uruoton an sises kewedeo amin fukura marar ngerak kapasais pata eirausin pata pokote par buitete puekot aramas mengau masoan don manawir verferen don manawir ngerupade fispun masoan ewe family tree an sises ye atu itarap ren cek ubebaten kot afisek kei mensen rentek umemetten kot kot non ane umet aferi po urwo epo aramasara poerada ano ponnon amasara ka ponnon manau semut may nom cek senirom ayei apa naman epo yei mete ngau sekukura marom peripon kana neri urwo pagtara kieken usapan tibur ayei wakaya po urwo yo matot mi autja usin metate itarap apasa pun at timuret nandangaret fataran aramas urwo minne kota po masawan eu me eu fanson amin lomot amin autja pun ekis nga puputare sukara aramasara puerora don fatafatet usin minne kota seni teknom kot a fos ngadi o serpenit don malmalen iten upo afio kami menan fefen pan murmurum me murmuren anan fefen men ka murmuren o fefen men epo puri makurom ngayen ko po ku apilpirin pecen non take kapasan adima ma ka kapasan apung kota ngadi o serpenit afan pan fis ngayo kapasan o sini ngasara may siapakta met nomotan met autsen urwo ngadi kijikarai akayawan ngedi an koto ponnon madaw semut wato udingat ekiek ayewit autsen kan nomotan urwo ngedi an koto planen ka kokoten ponnon madaw semut apwe don urwo ewe ponnon manaw semut a warto ewe manaw semut mi pontek marom urwo a paripo a warto nono fanson sise sao butu ton lengra aside ngadi ko ton mas aku papa ikanai a uputu ngadi kami ewe ton amanaw porausan urwo a sidesin pun awar ewe tona manaw mason ewe pon awar sapan sireusin waraton ewe tona manaw ekwe ton dengra aronga ngadi ko ton mas ikadai awar ye meto aisha mi pon o sini tak marom epon dawda Nagdi apadat ngepai tangadi Emmanuel wewen kot anon nomre iye ekiekun urwo apan puerete waraton ewe masawan pon ewe manen pon Jesus Christ ewe tona marau a feito non nomret a eman usun tekit a non nomret
aramas nono fansun. God non nomren aramas. Pan ceke kiek Paulus pan sotorire ngeni ke non Filipai. Ewe God non liklik naman God a pöda dikutara medicine usin I nga wiliti aramas. Ewe God wiliti aramas. Ewe pon marin ewe pon esetak nom tuan non pon epo feito epo apanawaras nge awsosen wiliti aramas. Paniyemet uruo apuereta. Waraton ewe marin pon. Yemene sisap autya ngawe uruo. Ina mo ikaw siya pa iti uruo. Nge upahautyari. Pon non uruo aramasoro pueroro maninewe pon torgit. Non nom de firat apan wiliti eman kit. Eman aramas. Met simi momonga apan monga. Met simi mefi apan mefi. Riafu ketu metek kit simi mefi parina apan mefi. Eman tekne. Wiliti aramas. Ye autian nomotan urmo. Ye popun siwa autiani. Sinmet ate darabapasa. Ren umemetin God. Kota aramasoro arwepon. Non urwo ewepon warato. Arwan matot apan fispo autian urwo. Pon non urwo siya kunayot tumurin ewe pon. An koto pon puepo tirato eman ton amaraw. Ponnan agasoro ika ponnan maraw semut. Amen timun. Esapte ke pon efis putura murmurin. Sisap sire ika taro mororo. Nge pon mei fokun timun. Mei kokotot emmuret non an kot pusin timur. Apan puet non fataran urwo. Ewe pon kota redi ewe serperit. Upa aora fiu. Upa fiu kebi. En menan fefin. Murmurum pon murmurunan fefin. Afan fish popute murrentek efanson. Pewe tefit serpenit setan. Popute ade fiu ngadi murmuren ewe fefin. After puan ewe popun family atamei rado di ken apple. Our fiu fengen lefidan ekoe now. Pekena awatara apple. Agangotin setan popute atai. Feripe esap fish ewe ponnan marau semut. Ewe ponnan ngasara. Kota afan pone po yeusen. Ekoe popun pui afan fish pekena awatara apple. Kiri showun meitimun. Podipan apple melo. Kota apan aura set apan uputu. Puepo fish soporon podiotan ewepon. Yemende set apan makonong non urwo tetten non familian urwon leoton Jesus. Feito murin set anasap kinamwe. Ewe serpenita sap kinamwe. Epo cek fiu po yemet kota apon. Upo afia ugevi. En murmurenaran fefin. Sa sirepo non fanson muriton eko popun fadi fana fukun ngawara. Sa sire meta apal fish. Aureu nater fadi fan. Meini sinaramas ra mutira. Tirantek
Noah neun puruan neun kau kwan puruan Noah irjak rajuan baru kokot apan pueroron don urwo pun ewe pon an kot me timun ese tara ese ukutu menne kota pone pe ye afukun afatarayotin non timurat poi kamo murmuren ewe serpene terposotoni de atai au katu amutara fataran urwo no fanso mei puelon urwo pue mei timun non fanson John Israel ra non nom non isip ra bubutare tomoro John Israel non isip ewe kinga isip anu okus ikapu ya po yeusinte fataran tomoro John Israel sipo supang porpore uga dikit ikatore umur po ito maun ngadikit eke John Israel pore poete peni eko John aputa kit maun ngadikit po sibokuf yemene sibe po putare au katu fein non aramasan Israel ra anduk ngari raman febun ka raman fefen sifra ma pua ka po temedi fen Israel irakan midwives lona ko fanson eko fefen repo neuro irakan adisir porpo no non macaras non kiramai ewe king Pharaoh anduk ngadir ikapawa adisia ko mi neuro ikawa kira eko fen ipro fen susnga ner ko et nirora pesap tian or murmurir nengin cek au pa amanawar pan wimaun are serperit are pata pon non marau semut pon non ngasaro ewe pon meitibun pun urwo apa erate pun meitibun sifra mapua rasa aya gadi ika rong gadi mende Pharaoh arenir depan ra ada eko fin choose soal ipru at nengin adisir cek amanawar cek Pharaoh apa so dia tipangna kabo poira we pode yosu itan Philip probation rupa naurau ngayat aturar long nan chanu pupu nail berapa baro epo mut arna uru esapan fish pun kot apan timuru ewe pon pun Moses au butu amarau pushin naun king Pharaoh pun amarawan kota nauru po amarawa manukoron Moses po poduata epo sopora epo timun ewe pon sa sidemet Moses aferi non urwo amoni John Israel sedisip gadiwe faniwan kanan faniwan pon sapat side non urwo depan John Israel ra nom fan namanian Persia eman made up non Persia ready ewe king porpode nero equatron sus main sin reminon nomron Persia no fanso afan fish ewe kokot yau sinar po nero equatron sus medicine esapan poduata ena plan ena kokot pun Esther minnom non na fanso ano e panaman angkan kota pa neudair puya pa timun masawan ewe pon esap non Persia minne transus rupade ukuti epode mutira ar uputu marau naman ewe serpenite pa satodi ewe fanson de au katu amayarara ewe kokoten
manaw semut ewe ponnon manaw semut ngesefis urwo apan fatet le peret kana esap non kana fitaman aramas ika posibo andare timuri usun porosan non Israel eu ferika eu mu may nom fan namanian fitu mu tereppen fanson kot apan firate kewe charges kewe sokapun berbo amanawa angasara John Israel senifan namanian kewe mu medikun mi area fer ika epo nirara epo ukatu epo mutura ewe tetten airangan John Israel ewe sakura ponon urwo esapcek ekewe family tree may nomiter po ikanair lainen an Jesus leo ra timune pon ngai kota pandedo ekota ramas merikun porpo timune fangari meto kota fan ponai ponnan ngasara ponnan manaw semut pata epar yeusun rentek ubematin kon esapren tipat zaman eman aramas esapcek ren tufitin eman saweman ekewekin ngai rentek ubematin kon afis apan podeteke amararan ubematin kon po ponnan manaw semut a aramasano afis non urwo esetek puerete waraton ewe pon esetek puerete timuren ewe pon ngapal puerete podueten ewe pon a poduete ewe pon pannon urwo apan asaramanga dikit apan sukaranga dikit pospo kunayottu poewe pon esapcek fos esapcek met kota erenia waserpenit ngai wasen otmetot meifis mi poriata iwa afis depan sisa sauputu anon nom non ferifan sedi ewe wen anan man fatan tori ewe irapenges a marawan a poriata ewe pon urwo apan ay tingarikit poriatan an kot feritan ewe osupang mi afisiate aramas erbo mera a fisiot a warato a timun o poriata non Jesus apa urwo afukun puer dikit Bamaten anda ngedikit ruwa ukisin non bukan son sobon engol metu son Yawanis sobon engol metu ukisin ramo adu iwa ukisin ilik ukisin ramo adu ya pasal meren sises a silei poyei an angang menisin a wasotiro meren sises a silei pan angang menisin a wasiro porosan one irapelis lepon sises ano one irapelis asile po yei ewe fanson mi afat yei ewe mission yei ewe akuna wafatan feritan upo feito upo mero lepon anom one irapelis asile po yei soporon ewe mission yei soporon ewe akuna ena ukisina puerete meren sises asile po yei an angang medicine awesiro ukisin
elik. Lipan Jesus wes me un ewe wide pasa wesiro. Muren rotu o mero. Pan kapasan sak ono I repeles. Soporon an Jesus angang on ferifan mutira ono I repeles. Lipan Jesus sirei payay mutiron angang wa accomplish siri ewe mission. Ipusin apan wow don anfos wesiro. Ewe ponnan maraw semut God metek aura seni lepuputan ye ono I repenges wesiro. Meron Jesus ye poduatan ewe pon. May sosot non meu kini fanson an murmurin ewe serpen terpasotoni nero Jesus. Au ketu ika pinei ma atokoro ewe urwo fataran ewe ponnan umamatun kot non manaw sefen. Fanson ma fanson urwa poerete nge esefis. Tori Jesus apan uputun non farifan ese ukutu ewe fiu fan. Pode marukorun teka de kukurun Jesus. Erota sapan apa sapa. Seni yerro feitu kera uputu repanen nero. Aton keri ewe fanson Jesus uputu. Jesus esapan mero. Joseph Maria ra we Jesus wada isip. Toria mero ewe king are erotas nora fanson rapadun seferito. Lipan Jesus apan eman mayanika aduan. Apan or fanson eko pusintron susrupa nero Jesus. Rapana ne asaipa kini awatau perpetina tiopa mero epa wes. Pesa periwata ewe pon. Esapan fish. Jesus ajak panto fena. Pun ewe pon may timun. Tori fanson periwata ewe pon. Maceras ngani Jesus. Ada pa fangateri. Ada pa de mero. Ekawe son few. Eko made up and moeite vir en soos nou van son rasi kasini po ayo saria peni sawin pa kuf amero Jesus resep sirei po van iwe appointed time rafan aris ngadi po po periode ewe pon ye mene de pon Jesus aan no mo ni repenges asirei po ye awe siro mensin akurai pasang awe siro porotu mero ewe pon poriwata non Jesus ye pon te kukuritarap porosesun ren tek umaumut God aramasoro ewe pon nan maraw sembut non urwo ayaw matot mi out tianga di ipakaya po isaptuan aputa isaptuan tiluk kopikawan negeri ya po ipere usuna ko tronsus ya po de matotin amasanga de tipe amaktire tipe po negeri po papa de katon po se nomman non paipai po rete po noruro po ponon kot awar ponon kot ren maraw semut atimut para ewe ponon kot ren maraw semut podiwata non Jesus kiri sota pur ay de kusa tori de mutiron minenga wa mun nada upukan abu so museka me or meta we ki pun au bakaya pun negari
esan nom non ai amwari at kaya pusin lipo yakin ngawi ngai mi apirik liku po ko tengen mi fere po amwari ekikin a chai lesson pun epo fokun fata tsne pan eu feyat ngari kit maisin ko te po afeyat kami maisin kiti so tabur